for the day. Mga 50 square meters. Binutan, mga nangander. Kombinasyon ng taga Rizal ni taga Mayaw. Mixer. Walikan na rooftop manidi. Sumayon din nagpakikita. Nasupog. Pagkali kang gigibon sa baba. Dito lang pang slab yan. And then call on for bifad. So, and then mabutangan ng screen para ma-approve nila. So pag-ibon OTOP sa Barangay Rizal. So Mr. Kim, we're getting ready. In kayon ipadarang pundong Dordakilo, si Lord, di Mausoleum of All Saints Memorial Park, and matapos ka di. Mawalikan simbag, usad sa mga simbag na para sa ANKO under OAS Poverty Alleviation Program. OTOP of OAS, one town, one product. Sin mangyari kan, jaya. Or we'll try. Mangyari man to. Anyway, kang kulang na sana, actually, kulang so sintabo. Pero so sintabo, kinsa ko ID na sa OAS. It's just na di pa nagikuan. Di pa na nakakaptan so entero. Yung makakapod din mga more or less 200,000-250,000 pesos. Pwede na makapag padala si Mr. Kim ni kana produkto ni Kanuwas. Such as puto, tsokolate, makapuno, and combination of kalamayate with pili nuts, and then so pinangat sa kamalig pwedeng gulay sa Oasnon, and then also kantong ginger tea. So we're getting ready. Kaya nasanaan ko lang. But we are there. Luway-luway sa nagsasabi. Thank you.